General hasi y'ebitere y'amahanga gandi agarikwenda kugikozesa byeta kwenda kukora. Minisita kye yayogeddeko kyabadde kya World Bank ne reaction ya World Bank kuteeka Uganda lyayisa ery'ebisiyaga. Minisita yagambye nti tulina ab'emikwana abalala bangi abatali World Bank era tugenda kukolagana naabo singa tunaaba twetaaze okwewola ssente ezokozesebwa mu kusima ebyobugagga by'omuttaka. Rekorisi yahabya ku Uganda irikubasa kutimba amashita gayo wetatungire obuhweezi bwona kuruga mu banki y'ensi yona. Kusima ebyobugagga by'omuttaka ekolebwa kampani za bwannannyini era kampani ezo tezitera kukozesa ssente za World Bank. Bwe ziba zeewola mu banks ndala ze tuyita commercial banks mwezeewola, so tetusuubira nga gavumenti nti ekiwandiiko World Bank kye yayisizza kinaataataganya enkola y'emirimu mu kusima ebyobugagga by'omuttaka. Umuringo nkogume onebo Peter Rekorisi yashobora ko murumo ogu gwahirwe kampani zitari zimwe na zimwe kandi sente zibari kukozesa nibazehoro mu banka z'abantu buntu. Suspension nti World Bank koze tegena kutuwa sente. World Bank badete tuwa sente za bintu bamusiga nsimbi bakola kubanga kati eno pipeline eno gyoyogerako bamusiga nsimbi aba Total Energies n'aba Sinoko bebalimu naffe government tuinamu akatono ne government ya Tanzania kati ebyo abo bite bakwatako che ebibera affected biri official development assistance nti bazirese okuzimbanga engudo eza Uganda na chief ekyo bwekitobo kiri. Onabo Peter yashobora kwa mahanga gabeera kuju gatari kwikiririza mu kikorwa cy'ebitingwa kandi ubwo wenda okumanywa ngo nakikora nahinduke cyo kushwajana umbabo utiriho no kumutwara nkekibimunonga hamwe no kumuhereza kibonerezo cy'amani. Umuringo ngo gumwe ababashobora burunzi bwebwega bo mwitaka ubwina ihanga ryeyitu nko kutuhereza emermo amwe n'ebindi byingi. Ngaffe abayine ebyo bugagga bwo mutaka tulina opportunity okulaba nti tufuna sente nyingi mu byobugagga buno mu musolo mu royalties zabayogeddeko n'okubeera nti naffe ku buli lita y'amafuta gye baggyeyo oba kilo eya zaabu gye baggyeyo naffe tufunako akaffe. Umuringo nkogume ababashobora ibahika omukutimba amashita g'ihanga bakuraga gasha kwa Ronald Ngabirano, Sky TV agenshonga.